NKORE MEDIA TV kanyo wendi ZDJ Beazin Celeb wa Mbarara na kwakira nokorecha mani okutureba kandi otakaye bwa kusubscribinga kandi ukasharinja aho banywane bawe bakagumane batufollowinga nabo bakareba ebirungi ebyo rumuno oreba turya omurembo rwa Mbarara nimwe tukwereza tukuruga offices zitu nzishangwa ahariya ahajiru kwa Go Plaza room number 79 watufikira tukwereza services zitu zona nyinji nyamurungi otakaye bwangu turya kandi rizoba twakora omurembo rwa Kakoba ninchira kuhereza entertainment stories enkuretera interviews zyo mu entertainment kandi ababa ba Celeb ninga beshongozi ba stars ningito TV presenters nabandi twena abantu abakubane batujweka omudyabo nibo harimo Felix ni wetu atayerizoba omuri Kakoba hano ya Kakoba roundabout wanora we are here opposite with the bar jeje ni around henyine omuri Kakoba niho tukwereza tukoro nitambara na Asumani kandi ye musoga nabasigire yokwe kwasaganya enshonge zitari zimwe na zimwe ntonderizoba tuganiremo na designer wa ba star kandi oyine Enkeito ni wari kutira ko bajweke Enkeito binjaho mu rembo rwa Mbarara jwekera abantu binje munonga ba Celeb binje munonga na mweta Felix niwe tukuzaganira nawe tukareba ekintu cye naci twazata kana akorata na business yeye ebyeta sofa meanwhile reka tutahe munda turebe kukikuza kutambura mpora. How are you, bro? The best, bro. Wakusharaho NKORE Media NKORE Media kanyo ndi ZDJ Beazin Celeb wa Mbarara nakwachira blood. Yeah. Origi. Sawa. Nibigenda bita businesses genda kurungi omwe kubi like any other business ebintu nibigenda je today tomorrow kasente kaburi kuno mushana guri akashana ro Mbarara kanimba yani Mbarara kashana no kareba na ya ni kareba ori buterevu ari NKORE Media kanu basakura musi abagizi bawe nabarebe bitu ba NKORE Media abareba NKORE Media TV abashemerwa amazina ni Felix Witne fashions Kakoba round straight out abagizi banje WhatsApp guys yeah aya yes no tureba kandi turya hari NKORE Media TV kandi ogun Felix natira kujweka ba star binji nco twashara mu kumutahira imwe abakundana mumanya ninkora entertainment shows omwera to show gamba nogu byapate made in Mbarara hona nimbandu so nico ndikuretera umuntu nkogo akwajwekire ba star binji tutakagire hare twenda Felix oshobora umuntu uri kuturebejesha niwa nokorahi kandi okozire na ba star baha nyona akora no muntu chanje manisa nawe no umwe muri ba star uri star konka hina abantu abakutureba bataka kuchenjera ya amazina kukuna nabagambiye ni Felix Witne ninkora Kakoba opposite Kakoba roundabout opposite Escape Launch ya be former Lemons Launch. I have worked with many stars abayimbi DJs celebrities MCs abayibona ni ano basa kutwaya amazina. For example, like MCs, I've worked with MC TJ, my brother, this an MC, Kunana, Gaza Brace. Aba ibona mbakoze bo Muganda wa. Artists see there is my friend Tipo, Regi, 2256, that's my brother. There is this guy, Matt Henry, my bro. Yeah. And many others are in the bench. I know. So ati enjere yimbire ntwiremu omundu ho munanye nyine yo Martin Fashions nachira kunkora wabisate byanje ba Z Fashion nachira kumpo busuti bwakabi nzo wakaganga jira tanjwe kecirahure na bracelets hati ninje ni Enkito now Enkito chaba cover dogo wako wanje this is a hardware of shoes. I know. Abwenchi washazire mukujangu omuri ba fashion houses nyingi ninga ba fashionistas no shangari kora ine Enkito ine mpare ine suti byona birumumu abwenchi washazire muku specializing omuntu Enkito nkambera ize na shamu to be specific in one thing mostly Enkito zine era there are sneakers only and Martin gentle sometimes yeah. Ati iwe karebe mpare ne mpare netwara space Enkito 10 ato shange mpare ne ruganka hitanka kandi hatukuruga kuza mwibirisha tu ina peyina zona yo space Empire emwe ashikola tebe mpare 20
tuzikwiza duko mukadachika kano shanga utachena mwanya go kwehindurira nikweteje ati nyona ndiokwe nyino bujenyi bwanje ndyo muntu waburijo nyine bujenyi nyine suit zanje ndiroya no basa kunjweke Enkeito ya those parties gentle shoes sometimes ni manta zine konga wampichira tukweto kuyiriba mbasa kwiribiro mbayayi banje abakuba bakuzukora mu gentles mfunde yo material kwetaga so you can specializing muri ba superstars. So if you want to drip like a star, you're got to deal with in a star video shoots, photo shoots. Ubwiro bwinji abantu abakorana ba star binenjere ibarimo iwe nkwatagana yawe na ba Celeb ukozere na ba Royigi n'abandi bona bo abiwano mentioninga ahigura enkwatagana yawe na ba Celeb Eliet celebrities n'abantu abarishosho kandi batari shosho ryayo kugira ngo no kumusanga yo nanywa kaharaji nanyo twizi na nuwo kuronda so mwashanga mwakwatagana no shanga ngu mwakwatagana shosho rena basa kubacari wawe then part of business era chiwenke business akwana wonka Celeb toka mweta Mbarara kukora ningo mbaga utamwireka senteke so kutuka business nani ya jangu drop me 2 pairs tukizana ninge mtwaro 15 nwa kujati kana nyino munana no manzo kwatezi ndo ndakanda ka sente chishot muntu yicheza na chitaka nkabandu bantu I get you. So Felix omuntu uri kwana kushikirira Enkeito zawe ziri omurenji ya zingaye up to how much? Enkeito nzino mu different classes na different sizes abakwati nyine kids is in a range yazo ladies is in a range yazo yana kids zo munda I'm range and they're different so nchirira woijo ka picking ankeji ningambira price yayo akweti this is a kid shoe rice maker so nijanti this rice maker name twale tan we aju koma kemi twale na kushara ati nyo aina ichiraka kakito nagoma ninkareba kubi namwe no muntu ryokwe nyo ati nkaka kito nkaka nono kagamba zingi kito beazin chari wanje nijanti ogundu baadaye wanitaka kama kore mnana but average ni bani kaguziko so ata baryoko muntu ere ni wakaka kito bakampe abakundeba nanye nkajware nyesharaka kumba biga wakan sabo zinoza kumfuno utakapo yobuwa ikaha watcher so omuntu uri kubana kwenda haro abantu abakubane bature abaryo kwa heru abandi bari za bushenyi ibanda wakubana kwenda kugira ngo yakwija abe yagambire niwe nakufunasha nyine local contacts number zesimu nyine na pages Facebook page, TikTok page, Instagram, na WhatsApp ntuganira. Nobasa kuhereza namba yawe. Yate my Airtel it is 070 52 60 422. That is WhatsApp. Then MTN ni kwa 0779 72 72 25. Social media no kosan TikTok on Felix Witne Fashions. Facebook on Felix Witne. TikTok Felix gundi Instagram Felix Witne. WhatsApp yo number ni road nene ku direct ni WhatsApp ni kosa ya tero yo. So far ati wanokorana na ba star bwiro bwinji no bani obori star. So far umurimo gwa wogu ogo kutunda Enkeito na munongo rikoragana na ba Celeb. Nebuze buco buwashanjire. Obizubu omwe shangangu no kama zenga mbabuzo bwanje personal problems. Omwe marne bura shangangu waza Kampala kurinde mali mayo shangatari yo kurunji. Shangeri ne ya story takwasa kija kubikora. Mweni yici challenge yanje nko muntu. Then challenge nijo kweri mba clients kumanki banja katura kushashura. Sina chini wapanisa nko muntu akamari yabura nako mweni challenge nkezo. Koka mostly ba Celeb na kwe mari yanje na imani kumangu this is my guy tarankore ibe bya up and down Nokire nokoragana Nimantu ni kwa omwana oryoko arabana bakubani batureba kuba inspired wakureba ikintu cyawe iki akahura yayegomba kugira ngo akore ikintu ngecokora no muhereza buhabuze iki babada ko bajoka kwenda kuchapa yani baba libinja ko most of times ni no bachari bakwija tukaganira mombe kwa tena business. First of all no kwichirezamu otakayichirize mazo tinera hanga kimengo hangana wako mara oyichirizemu oyemo bunafu utanduko chape nebintu binabyo
Pati y'abantu ugira amazima. Ugira amazima mu bantu ya. Namangu ndio muntu mbanta barakuhagira. Nichumanyaga yarampagira. So ninyendo oyimuke osima abantu abakuhagire from the day you started up to now. I want to thank ba customer banje from zero current kanjite day one. Akwa day one kani nkora Mbarara like opposite muzikiti gure gwa from a street out. Nija na Africa nija around a street now then up to here. I thank all those guys, ladies, mwena amberiro from zero to now here. Na wala ambero mission na woni nekwebaza kwana wadatinka bamanyire mukana bo nekwebaza. Sa capital nkeyazi. Capital no mtu gwawe akuba capital cash. Capital no mtu gwawe. No ba kwa milioni 10 otine mtu gurikiria. No gumuriya kuzireyo. No makabaro no zo mukabaro zinyazho. So capital no mtu gwawe. Deno maroja capital yenyine ya cash. No ndizo kuboyina kwa road ngatanisa almost 1.5. Mbanta baryo mu business nke yawe. Enkwatagana dieta iwe nabo. Enkwatagana team because I have a guy, my best friend. Is Master Irizi. Na wa in a shoe Prague house okom Chijungu. My guy na nabandi bacharo banje bona bari. Nana bari yoko bagayi banje baba. Zed hatogwe no opposite side akuba wambuza like Batman Enkeito Enkeito. Yeah. Then Zed Kaganga Oscar Findings, those are my guys. Nena kempare ninga ine customer ku Enkeito nempare mbasa ku yempare komba ya. I get you. So nonde bari NKORE Media TV ni Beazini ZDJ Celeb Mbarara ni Nkora of Savage obwiro bwinji buri kimucona nimba mwine tukutambara hamwe kugira ngo audio ko ine business ija turange hamwe turetero burango bwawe kandi audio ko artist ija leta music yawe ewe copyrighted ofune musente ntubasa kuchikorera to the best akasente kache munonga konka ofunemu niwo rusima government ni eri kumayeteri twa kandi otakaye bwaburi rwakana nimba nyine program eba kweto mwera to ndikorana na Darren Owankole nebereho shamunana zihangwe nagamba nogu eshayona nene ija at any time then otakaye bwa ntwene Ankole Comedy Limited ejonya mashweko Mr. Life Kabaka Bright AB Sara nabandi bona bakaba bajirimu no basa kuba supporting o subscribing o watching movies ninga comedy zitu zona to the forest audio kwe nituba turu kugira ngo tukusiga buri kimwe cyo kumanya wanonyenda ibo buri hamwe hori ndeba mpurikiza ningo ndebe tuko kiri so Felix tukuhendera ibigambo byawe byamuheru ibigambo byanje byamuheru nsima NKORE Media kuza kunshara kampaka interview akasema nakaichaka manyi nsima director DM Swaga, thanks my brother, and nsima my fellow friends TJ chi and you guys mtu amani webale kunshara respect wa camera ogara mtu hano mamita of savage respect my brother Ona TV byo abantu this is the biggest matter in fact guys muje mu supporting chitere na chitera kabaje ni uko no jo chitera kwa no kuzari na chitera kabakiriya ni ndete mare kiri muje mu nsaro turona ka sente big up of course kandi nondeba utagaye Felix at Felix yaguma bikore program enje yo mwerato obukito bundagume ninjwara no bwa Felix eco cyaho tikwetaga kongeraho ibintaro ku signing impapura eco cyatera wewe nonga of Savage kandi ni Beazini ZDJ ni NKORE Media TV utakayebwa kusubscribinga kandi ukagumuka sharinja na batayiba bakatureba byona at any time buri amwe hora mpurikiza hora ndebe follow me it's Beazini ZDJ mukama nakora speak out.